Dobro večer, ljubitelji na futbolet, dobar dan. Prekido šesto kolo, prvata futbolska liga, će se stretnat domaćina od ekipa Dana Metalurg i ekipa Dana Vardar. Vardar je nastupio u osnovni sastav Eren Pavlović, Pet Tanevski, 6 Dončarov, 10 Ašijan, 11 Asani, 13 Petrov, 16 Ligorov, 19 Kovanhes, 22 Ivanovski, 23 Došvotovski, 32 Glišić. Rezervići 31 Kobedić, 7 Ljančevski, 18 Ivanov, 24 Temelkov, 31 Petkovski, 34 Najdovski, 87 Grozdanovski. Kapitan ekipa broj 5 Tanovski Zlatko, šef Matučev štab Andrejev Sergej, predsjednik na povod Stojanovski Nikola. Domaćin od ekipa na Metalurg te nastavite izvostojni od sastav. 1 Efremov, 2 Ristovski, 3 Georgijevski, 5 Leskarovski, 8 Dalčevski, 10 Radevski, 15 Petrov, 20 Krstev, 21 Angelov, 22 Stojanovski, 24 Kandurovski. Rezervi 25 Igerski, 4 Mitrov. Nema faula!
Bravo, više ne